Nós pela Palio.
Taiban kotlar mo nan sabul matal kuburo mo na taibang kotlak may kotin kuburo yung kakpatuan sakaro ulian tikot katwa to sakaro Senator Redcar sinalay mo ang kakuliang tradio pagsawas pang pron sa matay no. Saya kerja yang nanda ulu, orang kadang orang cakap ni saya, mau ikut tawat nanti. Semat pun aku berjalan. Hermes abang yang ditong korus yang tawat, eltong si karena karena yet si kuing buku senat itu yo kena tangguh pura, kuing sekarang yo rengket ketmu, aku mengambil kuing takkan, ia lama-lama kita akan kita nak dengan kuing. Untuk kita purkan macam-macam. Lain tempat lepas dia kelet lah, tabun songkok. Dia kena permintaan itu songkok macam. Perluikan aku. Minta tu macam kita berdoa dan aku jangan kepada orang mungkin dia sangka pemilihan nanti kan perang macam. Ini kita dapat turun berenang kopi kita. Akanan law sinalay ang sausud man padawan pagi ren sabul matay lakting clerk kan kak nakarumaran memberkan Senator Atsan Apram, Senator Kukuwapis Jr., Senator Isaac Ardui, Senator Rupit Kaur, Senator Sonshere Yetkar, Senator Wilfred H. Edmond, Senator Philly Edward, Senator Stevie K. Edwin, Senator Patrico L. Irons, Senator Aurelio P. Chawat, Senator Alfred Sanda Torres, Senator Daniel Leblanc, Senator Edgar W. Licanet, Senator Dan Titus Walui, Senator Benjamin H. Litwood, Senator Makari Mikael, Senator Sheldon G. Ned, Senator Nelbert A. Perez, Senator Senator Mitaro A. Semina, Senator Francisco Simra, and Mr. Speaker. Nine acting speaker, member Kusuman present. Kusuman kalangan acting clerk ucapan matay istolil number sa ilang kakotla sa pulmang kita uyuk burun ranwot mo na day bang kairana ay man patukan ulian child di Meril Guyat sa pulmang matay sakar musik Meril bang purantunway kaya biya sa insal nanirayat ko sombal mapuntay susupay spell la kapil chalir la lumu mga tar alayan sa isto ka kayo panaranwot sa iban kamal turanwot uprong sa pali wasaksit lakap location